እልል ተገኘ ባህር በሩ። አሜሪካ የኢትዮጵያን የባህር በር ጥያቄ መደገፍ ብቻ ሳይሆን በወታደራዊና በገንዘብም ጭምር እንደምትረዳ ኢትዮጵያ ወደ ቀይ ባህር እንድትመጣ ፍቃዴ፣ ፍላጎቴና ስትራቴጂ ነው ያለችበትን ቃል በቃል በቪዲዮ ይዘነዋል። ምን ይሄ ብቻ እስራኤል ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝና ወደ ቀይ ባህር እንድትመጣ በወታደራዊም በሰላማዊም መንገድ ሁሉን አቀፍ ጥረት አደርጋለሁ ስትልም ቃል በቃል ገልጻለች። በዚህ አላበቃም። ፈረንሳይ ቃል በቃል የባህር በር ኢትዮጵያ እንዲኖራት የምችለውን ሁሉ አደርጋለሁ ብላለች። ይህንኑ የአሜሪካና የእስራኤል ኢትዮጵያ የባህር በር እንድታገኝ ያደረጉትን ብስራት ሙሉ ቪዲዮውን ከተከታተልን በኋላ ሌላ ተጨማሪ ብስራት፣ ተጨማሪ ሰበር የምነግራችሁ መረጃ አለኝ። ከቪዲዮ በኋላ በድጋሚ እንገናኛለን። You've become one of the most important and influential leaders in Africa. Your courage in promoting the standing of Ethiopia, both internationally and regionally, is exemplary. And I commend you on your achievements. You're making every effort to change the economy inside Ethiopia. I commend you for that because, frankly, Mr. Prime Minister, I did the same here. And it has results. People are looking at Ethiopia in a new way. Our ancient peoples have historic ties, but it's a special bond because it is also strengthened by a human bridge of 150,000 Israelis of Ethiopian descent who bring the culture of Ethiopia, the pride of Ethiopia to Israel, just as they maintain the culture of the Jewish people and the pride of the Jewish people in Ethiopia. I believe Ethiopia should have sea access, and the port of Assab would be a convenient solution for it. It is unfair